Pemirsa, hari ini Sabtu 26 November 2022, para anak SD Negeri Keluang setiap hari Sabtu, satu minggu sekali, mengadakan belajar ataupun membaca literasi di halaman depan sekolah, pemirsa, secara bersamaan. Buat apa nak? Buat skenario ya kan? Sabtu kemarin kita buat skenario cerita. Hari ini kita nyanyi dalam bahasa Inggris, mau tidak? Iya, Ibu ajarkan nyanyi dalam bahasa Inggris. Pertama dalam bahasa Indonesia dulu.
Nanti jawab ibu ya. Selamat pagi, apa kabar? Baik. Coba ulang ke ibu. Ulang yang ibu bilang. Kita ulang ya. Selamat pagi, apa kabar? Baik. Ulang ke ibu. Baik. Selamat pagi. Selamat pagi, apa kabar? Baik. Selamat pagi, apa kabar? Baik. Selamat pagi untukmu, selamat pagi untukku, selamat pagi semua, apa kabar? Baik. Nah, bahasa Inggris. Oke? Good morning, and how are you? I am fine. Okay? Good morning, and how are you? I'm fine. And how are you? Ya. Ulang sayang. Good morning, and how are you? I'm fine. Good morning, and how are you? How Naya? How? Apa kabar? How are you? And how are you? Buat tangannya seperti ini, biasakan. Jangan kaku anak ibu. Buat seperti ibu buat. Good morning, and how are you? Good morning, and how are you? I am fine. Good morning to me. Good morning to you. Good morning, and how are you? I'm fine. Kita ulang, oke? Kita ulang ya. Good morning, and how are you? I'm fine. Good morning, and how are you? I am fine. Good morning to me. Good morning to you. Good morning, and how are you? I'm fine. Coba ulang. Selamat pagi, apa kabar? Baik. Selamat pagi, apa kabar? Baik. Selamat pagi untukmu, selamat pagi untukku, selamat pagi, apa kabar? Baik. Good morning, and how are you? I'm fine. Good morning, and how are you? I am fine. Good morning for me. Good morning for you. Good morning, and how are you? Cuma dibuka aja. Coba berdiri biar keluar suaranya. Bisa berpidato, bisa bernyanyi. Kita keluarkan bakat kita. Good morning for me. Good morning for you. Good morning, Pagi, apa kabar? Baik. Selamat pagi, apa kabar? Baik. Selamat pagi untukmu, selamat pagi untukku, selamat pagi, apa kabar? Baik. I am fine. Good morning to me. Good morning to you. Good morning, and how are you? I'm fine. Coba diulang. Selamat pagi, apa kabar? Baik. Pagi untukmu, selamat pagi untukku. Mana munya mana? Buat gerakan, to me. Ini minyak saya, minyak di sini. Good morning, and how are you? I'm fine. Good morning, and how are you? I am fine. Good morning to me. Good morning to you. Good morning, and how are you? I am fine. Oke. Tenang ya. Kita pagi, apa kabar? Baik. Selamat pagi, apa kabar? Baik. Selamat pagi untukmu. Selamat pagi untukku. Selamat pagi, apa kabar? Baik.
Good morning, and how are you? I'm fine. Good morning, and how are you? I am fine. Good morning, good morning to you. Good morning, and how are you? I am fine. Yay. Dalam bahasa Inggris, English. Are you speaking English? Yes. Okay. Lanjut. I am fine. I am fine. I am fine. Bagus. Tepuk tangan. Nah, insya Allah satu depan kita nyanyi dalam bahasa Arab. Ini harus bisa apa dulu? Harus bisa. Masuk kelas. Kalau masuk kelas sekali lagi kita nyanyi harus yang ini. Buat ini, buat peragaannya. Jangan di good morning and how are you? Good morning, and how are you? I am fine. Good morning to me. Good morning to you. Good morning and how are you? I'm fine. Apa arti I am fine? Baik. Saya baik. Saya oke. Oke. Boleh? Silakan anak ibu simpan buku, kita masuk kelas. Jangan lupa kutip sampah dulu biar sekolah kita bersih. Sebelum masuk kelas silakan kutip sampah.